Ukora katire tutanambiriria. Gutire kindu kirakaragia mundu. Especially mundu Yes. Na mundu urakirera. Ni mundu ina family. Akihurirwo gathimu. Ni gitonga gakiro rucio roketene. Tondu handu tugeka atia. Tugathonga. Ni turakimenya hakire na kamutu. O gakiroka gatene. No titene ucio munene. By 6 ugakorwo wigiti. Wakariga giti ginya thasi kana. Ija Ginya gainya. Na ndihingurwo. Muborithi wa kihingo-ini wa mwira ni ureretwo uke ni gitonga gakura aca ni gitina njira kwi mundu tawe oroka. So you are a stranger. Kamura aca thio muhurire agakwira ndana njira. Wewe stranger. Wewe stranger. Undu ucio ni urakaragia mundu rume muno. Muno na riwe kuhingurire gatene. Ni ningi ru naguo ri gwikagwo mundu tocio wekagwo uguo tondu nake ri no uguo. Oru gikijira ni ndoke hau haku. Naga na ndio kuhingurire tene gatiga. Atari njira na kiratu. Na no hwaini ucio. Wamba gatiga hara tukutwa kubathi. No kone kamuringa wena kwatigana wa gatheria. Ona arafu no gakahura spray. Murata wakwa. Ndakwira reke ngui. Ekona ngari njiru. Ano ngari njiru ni commanding. Yes. Amehaka nginya maguta. Aremis. Good. Murose tukwenda riri. Tumhaka kero roketen. Tumhaka muhero iboro ya kwira weta gwotiriri. Uge wama. Tondu uge we murio. Uge murio. Weta uge murio ya uke tondu ni mwega. Tena riboro. Muru wakwa ke uke tondu ni mwega. Urume mururu waguo camirwo ni murio. Kimenye uge uria wa mani guo camaga. Na kirigiriro giaku ni gikahinga. Ni ugakorwo thutha mwega wa korona uge wa ma. Cigo icio ri ni njiganu. Umwirite cigo icio ri. Ni agikorwo na thutha mwega no ti wa mwiri ni matuku-ini make ma thutha. Woko ni mitambo-ini ya nikio kiiga. Karibu sana my friend. Thank you. Thank you. Ana Patrick. Kabisa. Ni tondu wa guka. Uigwe mucii. Guku tugathagiriria Ngai. Tuga ni Ngai muthingu na ni Ngai mwihokeku na ni Ngai mumandu. Na ndokaragwo ahana mundu wa thi. Atumaga kuria, atumaga kwaria, atumaga kuhutu, atumaga kuhunu. Ano utumaga guturwo muoyo. Ni atumaga okuo. Yes. Nditiguo. Obire iguru na thi na thiku ithathatu ya mugwanja akihuruka. Arutaga mai higa-ini. Ciana ciake ikanywa ikarira ni gukena. Ni tondu etagwo Ngai. We murori wa mitambo ya nikio kiigaga. Ngai twakurathime muno uthiaga channel-ini ino itu, ugatushare, ugaturaikira, ugatusubscribe-ra, ona ugatuhinyira ngengero ya notification bell. Ngai twakurathime muno. Eyo ti kawaida. Kuhinya ritwa riu ria subscribe. Nditiguo? Yes. Nikoragwo ni subscribe. Ugenda kumenya no wa subscribe. No ginya D yongerere haria. Subscribed. Kado mera mundu horo waku nikio kiigaga. Ku subscribe gira o muthenya. Subscription ni rita rimwe. Okay, ya kero wa hinyuko. Rekera. Viewing ni o give o muthenya. Gitoga ukirimisha erori. No ya gama menyo. So Ngai witu amurathime muno gwenda kongoya kabisa. Ndimwitaga mwarimu ni. Yes. Akugeithie wona arikia gukugeithia. Ndagite kaundu aturehera. Kabisa. Onda ikashiga nona. Na Ngai witu ni ukurathime. Ndagita ri nyingi. Karibu sana my brother. Thank you so much. Good to see you, man. Yes. Good to see you. Any. Ona muthenya uria gwera niguo Ngai athondekire. It is true. And we shall be glad. Yes. And be joyful. This is the big day. In this day. This is the day. Kabisa. Ndokeke geithie. Yes. Mwiroreri wa witu kama kawaida. Yes. Na ruthimi ruria ruri rwakwa. Ruri rwaku. Ruri rwaku rwa Uswahili. Kabisa. Yes. Hali. Yeni. Nikadole murore. Murore. Mpenzi mtazamaji na hali kadhalika msikilizaji wetu popote pale ulipo na kusabahi hujambo. Langu jina ni Mtabaji Galacha aliye na tajiriba kubwa Kongo ya Mswahili. Galacha. Na nina furaha mpwito. Tajiriba. Kwa ajili ya kukaribishwa katika meza hii ya kipindi hiki cha tajiriba. Nikio kiiga. Mwenye tajiriba kubwa. Mwenye tajiriba. Mtabaji Galacha. Mtabaji Galacha.
kabisa kiu ni halisi eno githeri halisi ni sanifu ni sanifu kila getagwo the sanifu Kiswahili sanifu yes kilicho katika wewe wathi the secondary the secondary na gathi nginya college wathi nginya college yes ni ndakinyite form 6 riu mahinda manyu batiakire mau weheretie 4 Nagathurira ke kwire ya guthaka na 6 ya hindi yo we to ndikiri nyenje ona no onaga ndiri imutike kirathi kimwe na maina na muhiko arohuruka uhoro na design arohuruka na design yes ando form 6 are na form 6 ya asia ando si matiari itheru mai maga form 6 mathite gutuika limo secondary yani pana cheza na watu so ngaikena muno makeria tondu wa kunyita ugeni thini wa mutambo wa nikio keigaga na haja tugathagiriria Ngai na again tukahanega tugatigirira ati kaundu karia ngai atwikirite thini witu ri ni twa share na eroreria ya nathikiriria matuthikagiriria na nigetha gatakati ni ka mundu wa maigi twaragia ri hatiagaga o kiugo kimwe kana igiri mundu ucio angihota guciigaira very true neguo na kunde ndatiriri muthenya wa muthi ndira twari uhoro wa mundu tondu head wajirite atiriri ati thino muturire uyu ri gicunji kia 99 kia mundu ni spiritual ni head wajirite ugu ni spiritual ati bera mundu mekikite in the physical mako mekikite already the spiritual tondu na mundu we mwenyewe ni spiritual tondu heria gigire ati gagitumbe mundu anatari ithui agacoka kio momba eri mundu murume na mundu wanja kuone koguo ri area ayo ari spiritual creation tondu matiare na body no hindi yo mabire spiritual beho amobire spiritual actually amobire in his mind rwanyita amobire in his mind then koguo muturura wa mundu ri ni spiritual most of the times na koguo ri ni wega agikoro muturura mundu spiritually waikara ukiroraga githimi giaku as far as spiritual study point is concerned we have spiritual tell horo wa financially spiritually we have spiritually either way ukana yes either way ukana uri how spiritually mature or knowledge kana ina ugima waku wa mwiri kirohori Ndio kigo kiuri igima kwa mwiri wa kirohori mundu wa kirohori good mundu wa kirohori ohana atia nenda mundu atagwithimari omuthu gura twari uhoro wa andu atatu as far as spiritual study point is concerned andu acio tatu ana maratuthikiriria nime mundu erora ni kumenya hari ari no muthu tondu wa time tukwari uhoro andu aya eri tu tugoka tulikie no cio ngewa gatatu ni tondu wa time na koguo muthe wa muthe ri ndatwari horo wa he mundu wetagwo the natural man all right tuina natural man ri tuina mundu gwetagwo the carnal man na tuina the spiritual man ndigana ando atatu tuli horo as far as carnal man exactly spiritual man carnal man kuna the natural man the spiritual man the carnal man na the spiritual man nombe tukali horo wa the natural man na carnal man na tukumaria in brief tondu ni horo muingi na murikiru na tutigata kurekia wothe tukwario ondu muhuthu tu netha mundu amenya haria ari hindi gitoka tukario mundu uretagwo the spiritual man na koguo ri niga tukambiriria ri tigatwari horo wa mundu cito wetagwo the ninde higura ifukuria ku higura ifukuria Ngai natural man twari horo wa natural man natural man ri andikitwo thwe ifukuria marwa ma mbere mamuthure Paulo kuria Korintho wa keri muhari wa 14 yes muhari wa 14 Korintho wa keri yes Korintho wa mbere first Corinthians ndiakirigo ndakora nikina iraire ndari ko to nikyo ukinyoro wa kyo muno na njira ndikiru Korintho wa mbere ndiri na 14 Korintho wa mbere ni wa mbere 14 wa keri Korintho wa mbere
chapter 2 uranyita chapter 2 chapter 2 and verse number 14 ni kiuga Korinitho wa mbere 1 Corinthians yes chapter 2 14 irauga atiriri mundu uria utari na roho ndangihota kwamukira iheo iria iheanagwo ni roho wa Ngai yes mundu ta ucio ndangihota gutaukirwo ni uhoro wa iheo icio na kuri we ucio ni urimu ni tondu fata wacio no umenyekire na njira ya kiroho yes ati mundu uria utari na roho wa Ngai ndangihota kwa thini wake ndangiamukira maundu iheo kana iheo iliheanagwo ni roho wa Ngai exactly hariwe maundu macio ma kiroho hariwe ukoragwo uri urimu it is foolishness to them, it is foolishness yes all right yes ogomba kulia King James the same verse King James you got it for the natural man that's a natural man yes a natural man iri ni mundu rotari in the spirit of God uri kugatire mundu ucio ni mundu the moment you get born again hindi ria wetikirie Kristo no githio otakona kio muthe kambuzi niretikira mwathani nikwenda kuhonoka immediately you receive the spirit of God yes yes you receive the spirit of God yes so the opposite of it ni kugatiriri the before wambukirite the spirit of God wari natural man koko in simple terms natural man ni mundu wa kawaida twite mundu wa kawaida ni mundu riri ti muhonoku ndari etikira Kristo ndari Kristo thina wake mundu citagwo the natural man ndari undu atangika mundu ci natural man ri ndio rutangika mundu no akoro a natural man na akoro a very successful businessman yes no akoro a natural man no akoro is a minister no akoro a natural man no akoro financial stability yake iko sawa sana yes no natural man to thini wake there is no spirit of God manifestation utiri thini waro wake because mundu he has never received the gospel yes all right na mundu ucio maundu matura maundu maria mega maine na spiritual hari we ona katari urimu na mundu ucio no akore mundu ucio ni mundu wagio othoma ndikwa kagio na maandiko ani ndu arathoma na no wage sense nyaro meta wa science example wali gotiriri ati Jesus walked over the water how mogani science wow mundu ucio how you see how ati those who believe in Christ will be saved you know how just by the mention of his name ati wako tayo tora Kristo le ni alama na ni kwa honoka mundu ucio alike ko ni kiuro iga you know you are speaking nonsense ni makuheaga ugikorwo wi muhuthu muno spiritually roho no wagutahe wega raithi muno ni agutaha raithi muno ni andu ogi muno ni andu makorwo mari ogi muno no no igua mundu ucio somehow ni dead it's a walking dead yes todo mundu ucio if as long as you don't have the spirit of God you are dead alive ora nwanyita mundu uyu ri thini wake no akore mundu uri uteithagia ndu muno ni mundu charitable ena indo na heaga andu indo ciake koto ndi rathie ciarihire mwana wa mukristiano cukuru you see ajita mundu ucio no ko ni mundu murathime muno ena mahiu ena indo ena influence mundu ucio nakoro on a celebrity ati mundu ucio ahothagirwo nginya the companies kugathiriria products yao mundu ucio ndakwira mundu ucio ni agiwaga no ahote korwa akiruta in fact he is always bitter aliko ni kimureiga mundu ucio nginya ngena mundu atekana thini ahoerwo ugo warigo what is this is nonsense this is nonsense niki ndo amareka that's a natural man ogekona mundu wa muthemba ucio ni natural man that's a natural man ni mundu uri otonaga hindi wira wa Ngai urarutwo ri onaga o uru waguo exactly aliko niki you see what is this niki ndo amareka you see actually na 15 irauga atiriri mundu uria wina roho ni ahota gukura na bata wa maundu mothe no egutire mundu
ukimutuira ucio ni mundu ria wina roho. Yes. Wanyita mundu wina roho wa Ngai. To the moment wetikira ni uhotaga gukurana. Exactly. Tondu kwa mukira Kristo kugatiriri. Mukira Kristo uri thini wa mandiko ma Ngai. Nduri ibuku ria Aroma 10 mwari wa 9. Igatiriri ungigitikia na ngoro yaku. Usoke ubure na kanua yaku ati Kristo ni mwathani. Okay? Ati ni akuire na akiriuka. Na gesoka kiabata kuri ithe. Na ikerego kine kore kwa Ngai ithe. Ati ungigitikia uguo thini wa ngoro yaku. You believe in Christ. Na usoke ubure na kanua gaku. Mandiko mega atiriri ni wahonoka. Ni wahonoka. Honoka nduri ati maundu maingi. Ara ati bega ati haro igati uhoero. Acha. Ado hoyagiro ndi tondu ari no formality. Tondu betikiti tagoro muhunjiri honokete. Ona nguciria andu mahoyagiro ni riri. Nigetha andu are marari hau mamenye uri urahanaga metikie nima. Exactly. Aivaki hau maririkana muno. Hau emeriyo ugetikira. Andu megwitikia atia. Megwitikia atia. Reke maturie metikie. Kedi maturie reke ni formality. But biblically hatira roigite no nginya muhunjia kohoe nigetha honoke. Marego kwete if you believe in your heart. Yes. And confess with your own mouth. Yes. Because it is in believing. Yes. Wanyita that confession is made. Yes. Don't confess you do teteketi. Waba wetekia nigetha kohata ko ubura undu ucio. No metu wa ubura ri you will be saved. Wanyita. No ru mundu uyu uretwo na choromani ri ndakinyaniria hau. Ndari akinya hau. But he can be a professor. He can be a successful accountant. He can be a minister. He can be a president. No mundu ucio is a natural man. In simple terms, natural man ni mundu uria utari wa receive the life of Christ in him. That's a natural man. Tori ke ora natural man. Oto adireka thate. Igwa jerike ndara mama ina macio. Ndega toka mundu ungi. The carnal man. Ugo no kwa kuete buri tatha. The carnal man. Ni tori mundu mengi no mundu eto natural. Na kegwire kindu gitanya kinya hau. Kuringana na maandiko. The natural man's end result. Kana hado hara mundu cio karia. Na mwakini. It is biblical. Na ngiona ibuku ria hinguru na rĩngĩ rĩkĩhingũrwo no mareto magĩthomwo na mũndũ ũrĩa ritwa rĩake rĩtarĩ ibuku-inĩ rĩa muoyo agĩkwo atĩa. It is eternal damnation. Yes. Iyo nĩyo na hau atiri ũcio tondũ wa kwarĩrĩria ni undu wiho. It is written. Yes. It is written. Yes. No anyita. It is written. So hindi ciothe ni guga ningiona mundu natural ndita kumeta sina tore mwete weta mundu sina heka thikange wigaga ukona wetari mundu very righteous totally mwehia ani na mundu cio kumura na maitho mangi mariri magukumukodem nitokore muriu ukore mumaraya wajirie kumukodem ni by the way ufatie kuona magetha ufatie kuona the harvest to mothe nigire tiriri thini wa mugunda wakwa ri magetha ni maingi nyaruti wira gutari magetha ni mai the moment ados Kristo metaga the harvest to na mundu ucio ri an opportunity ya kuma from the natural man I get to the kingdom wanyita no ngimwita memwihia ni kuwa ni ko tondu we have all fallen short of the grace of God. We have all fallen short of the grace of God. Kogo mundu zirofati kumwita mundu mwehia kana mundu mwe kana mundu wa ngoma asa ufati kuona opportunity ya kunyita mundu ucio umuhe the gospel aigwa the gospel ifati rukire mundu zira fatara muno makeria it is the gospel ko Uhoro ita kwa the natural twareka ndati marigiria natural man atangicenjia whether he was a charitable man kana ari professor na thomete nginya arandikitwo no education ahead kana ari king kana no waunite thousands of acres of land na kahia thini that ni natural man the end result ya mundu ucio ni eternal damnation. Yes. Na ni maandiko icio tinde tucie evangelical kana apostolic kana catholicism o mondo ma catholic ti mondo ma apostolic ti mondo ma ihi ucio no horo ria weho wandike ndro mali mondo megi ma science na ke mondo ma mothe but that is what is written in the word of God. Yes. That's the end result ya mundu ucio. Yes. Mundu natural. Yes.
Reke tukiruke mundu gwitagwo Kano. the Kano man. The Kano man ri ari no ibuku ria Romans. Romans chapter 8 and verse 6 if I'm not wrong. Romans chapter 8 and verse 6. 8 verse 6. Rauga atiriri. Watho ni mwiri kurehage gikuo. Yes. Sorry. No watho ni roho kurehage muoyo na thayu. Ati thina mbere mundu ria wathagwo ni mwiri ari uthu na Ngai. Yes. Tondu ndathikagira watho wa Ngai ona ndangihota kwathikira. Inyanya kauga atiriri aria mathikagira miri yao matingihota gukenia Ngai. Yes. So sad. No inyue mutiathagwo ni miri yanyu mwathagwo ni roho. Na kinya hau tondu itoingira the spirit man. Yes, by the way. To spirit man. Tukenda kubali horo mundu etagwo the Kano. The Kano man. All right? The Kano man ri. In fact the Kano man ni believer. Mwitikia. Ni mundu muhonoku. By the way Kano man ni mundu muhonoku. Ni ahonokire, he received the life of Christ. Ni andu aria makararagio horo na ni mauwe. Exactly. Mundu uyu ri ni mundu muhonoku. Yani ni atikiri the altar call, ni atikiri the gospel na agetikira ku receive the life of Christ. All right? Tondu we doli by the way ke jari yahujia na hujia ni mahetagia ni kwira mundu tiriri ati uka ohe Kristo muturira waku. Ati come and give your life to Christ. Magitana altar call. That's an error. You have no life to give to. What your life do you have? Didi. Wewe ni kio mwathani? Gutiri. Gakuna? Nikio wina kio gitari gia kuheo. Omie ndio mundu ceroka. Omie mundu ceroka ureta altar call negetha oke kinegere Kristo muturira wake ri. That man is a natural man. Nuranyitha uguo? Ni mundu wa mbere utari na gospel, ni mundu ni mundu walking dead. So what life do you have to give to Christ? Gutiri. So what you do, you come to Christ. Come to Christ and receive his life. Wanyita. Uka kuri Kristo, wamukire his life. Then from there wamukire his life, the old man is gone. Yes. You are now a new being. Tuke mundu gemweru. Tuke mundu gemweru. When from there, you dedicate your life now to Christ. That is the correct gospel. Yes. Not to Canada today. Come and give your life to Christ. What do you have? You have nothing. You are already natural man. What do you have? And Christ is life. In fact, where we not life gani? Christ is life himself. Anakwambia come and receive my life. Yes, come and receive my life. Mundu yori tomita the Kano man. Yes. In fact ni mundu believe ni believer ni mundu we weta kigo kia Ngai na akagetekia. Not the wrong bad thing about this man ni ati he has never been transformed. Dari asejio dari agaruruka through the word of God. Todo todo meta hadu hau then if kuri Roma 12 mwari wa keri gucia no thomera Roma 12 mwari wa 2 turari horo wa the Kano man. Okay, gura Kano man ni mundu uria ni ahonokete, mundu ucio ni believer, ni atikitie the gospel. No he kindu kimwe atekire. He has never been changed. 12 muhari wa 2. Yes. Rego agatiriri. Tigaga igwikaga maundu maria mekagwo ni andu athi. Yes. Rekei Ngai agarore mwiciririe wanyu. Nigetha muhotage kumenya wendi wake. Niguo muhotage gukura na maundu maria mega. Maria mamukenagia na makinyaniru. Exactly. Yes. Nwanyita. Tigagai. Kuhora maundu maguku thi. In fact the for darageria natural man. Na for keria arageria a Kano man. Arageria mundu already wetekite gospel. No aramira atiri tigagai. Aigata hau tigagai. Do not be conformed of the things of the world. Yes. But ye be transformed by the renewal of your mind. All right? The moment
Mundu thinwa arugendo rwa salvation iri. Asemanagira maundu ma meri. Kindu kia mbere ku deal na sin. Sinful nature. Then from there ukaja ku deal with the flesh. Mwili. The flesh na wedi wa mwili. Koguo ri, the moment you receive Christ in your life. You receive life of Christ in your life. Already no deal na story of sinfulness. You are no longer called a sinner, by the way. Yes. The moment you receive Christ, all things are new. The old man is gone. By faith. By faith. You believe so. Todo gutire kindu kirutaruta thini waku. Emotions yaku ciri oho. No we. Muonera wakwa mundu uri oho. No we. No wari gutire kindu kiarutwo actually. You know, salvation is a gift. That God gives us. It's a gift. In fact, you have received the righteousness of God. Toro Jesus Christ is the righteousness of God. So when you receive Christ in your life, automatically by faith you become righteous. Yes. You're not sinful now. No atuika a believer. Mundu gemwero. Atuka mundu gemwero. Don't handle natural. No, from the natural man. Why get now the carnal man. Carnal man. Manyita. Kana mane believer goda kwira. Yes. Ni mohonoku. No, ndari atuika transformed by the renewal of his mind. Yes. Kune kedo kimwe. Yes. Kogu mundu uyu ri. Ekaga maundu maria ekaga ario natural man. Manyita. Mamwiri. Aragio the same. A behavior the same. Na bothe kana mano akora anybody. Na kora ginya bishop na ne kano. Abago ni mwiri. Ni mwiri omwana. Ni mwiri. Ndari hota gutoria. Ndari hota the self. Gutoria mwiri wa. Mwiri wake hota gutoria mwiri wake. Niguo muathaga. Ucio niguo mwathaga. Na the only thing mundu cio hota gutoria mwiri wake ni through the word of God. Yes. Ona ti prophecy. Ona ti prophecy. Ona ti kan mundu cio ti counseling. Gutire kindu kiko guteithia mundu ucio until you subject that person to the ministry of the word of God. Tokigo kia Ngai ni mai matharagia, mathambagia. No anyita. We mbuzi ri. We maita maigana? Maita matatu. We netha wetwo Kaburi Daniel. We na andu atatu. We na the spirit you. We na the roho, we na roho. All right? We na the soul. Soul ni weraga emotions, feelings, royo tu amatu amaku, uria waragia from the abundance of the heart, the mouth speaketh, the mouth more than the soul. Yes. Then kwena the physical now the body. No anyita. Na kindu kiria giothe getekanirio ni soul nikio cingiciathe kagira. One. Yo anyita. Koguo the spirit you mwere guonaga maitho wana muonaga kindu. Wanyita. Maga said the signal to the soul. And the soul now said the signal to the spirit. Ngona mundu rutaga wira. Arwa kwa kwira atiriri. Tiga weka uguo ti wega. Teko guo ti we. Ti wega weka uguo ni ukuona thina thutha-ini. Ni ukwa no. So igacokia information yo kuri mwiri. Mwiri ukigati gakairitu asa kadigutiga. Gaka ni kagira muno. Kindu giki kia mundu ndingitiga ni ngukioya. Ini kaka besi cia kambuni no ni nguoya. No anyita. Ni maitho monire. Na mwediria magia thini waku. Then metekaniria na the feelings yaku. Ugathikira mwiri. Na roho Ngai ndari bunjo. Na roho Ngai ndari ndangenganaga. Mutingicindanira. In fact, aikaraga oguo. Agakireka wiki atia? Akakiyeherera. Na reke ngwire. Tondu ona tukutia na matoni matwingicaga. Roho Ngai ndari bunjo. Ndari. Uranyita. Roho Ngai ndari ndathirite na kamundu. Ni thayu. Ndari. Na muthu ndari bunjo. Ndari giko. Uranyita. Ungikiro oguo. Na niwe weheraga. Aigwe mundu akwira ati roho Ngai aranjiririe ngwire wikio na weko ni ugukua. That is not the spirit of God. Uranyita. Ucio ti spirit ya Ngai. Exactly. Roho Ngai ni mwendani. In fact, the fruit of the Holy Spirit is love. Yes. It is a fruit. Utuwema.
isi ingi ciothe nĩ rĩrĩ nĩ tũtributary. Yes. In fact maandĩko mega atĩrĩrĩ the spirit of I mean the fruit, not fruits. Yes. Fruit of the Holy Spirit is love. Ranyita. Mũndũ mange kindness, mũndũ mange mothe marehagwo nĩ kĩndũ marĩa mothe memete wendo-inĩ. Gũtuĩka kind, humility, you know, the self control, mothe ũcio marehagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo the love. Wanyita. So andũ aya rĩ memete gwa kano mani rĩ tombe tũrĩkane atĩrĩ kĩndũ kĩa mbere atĩ andũ aya matimbaratuka transformed by the renewal of their mind. Yes. Through the word of God. Yes. Number 2 ngero komya mundu kano man. Andũ aya matire must submit to the lordship of the Holy Spirit. Andũ ane marekirie kuwathwo nĩ roho because matienda mũndũ matuke disrupted. Toro haje gwatha, roho haje gutongoria, ne ko disrupt mũndũ maingĩ no maku. Ona nĩ umenyagwo mũno. Tondũ mũndũ maku nĩ makoragwo nĩ uko nĩ mbango mĩingĩ. Mariko mega atĩrĩ from the there are so many plans in man's heart. No, the will of God prevails. Yes. So Holy Spirit akigutongoria au lead according to the will of God. Na wewe na maplans yaku gogo ndungenda handu gutuka disrupted. So nikio ndingi andu aingi metagwo kano. Na no hoturi aingi hoturi actually. No hoturi. Including myself. So I got still have anger. Eko ni uturagia guro na ruo rwa kura ngoro thini waku. Eko gutiuruta ngiuga but you are still kano. Yes. Nira fatara gutuka subjected. Mundu ucio ndungimeka counseling. Mundu ucio ndungimeka deliverance. Mundu ucio fatara gutuka subjected to the ministry of the word of God. Yes. Kino ko kingi musejia. Yes. The more he hears the word of God, the more the spirit man becomes strong. And the more hota gutoria mwiri tondu mwiri na roho ituraga bara tondu mwiri wendaga maya maguku ngake roho enda maiguru koguo definitely ri ni ko disrupt maundu maku maingi muno nigetha kuiga raini ni uranyita you can imagine sasa ugina nekere roho age muturira waku na roho na kanitha na roho na makiri ma ndongiri thatu but according to the Holy Spirit it was not his will. So what does that mean? Ni ko inga kanitha ucio na heria sirika ciothe akomborere ngaje gukumba weru. Yes. Ora tia ndikana magenda kaundu kau. Wendi wake riu uhinge. Riu ndingi matuthingieta kaundu ko geke atia. Gekike. Kaundu ko karo gekike. Wanyita. Kio ni kindu kingi. Andu makome carnally minded and they live to self. Andu acio maturite yani metikitie o enyewe. They live to self matibata kuraga mwiri uyu. Okay? Na matura meriragiria maundu ma mwiri. So metagwo the carnal man. Yes. Alika atukire honoku. Mathagwo ni mwiri. Exactly. Ni ndo honoku ndo cio. Then odoge makona kwetoko the consistent misrepresentation of the body of Christ. Consistent misrepresentation. Ati mundu ucio amwona ndonaga Kristo. Ni mohonoku, ni muthikafu, na wa murora, na mitugo yake, na mikire yake, mundu ucio ndari handu mekonainie. In fact andu ni makuririkanagia ni muhonoku. Hoikai. Nduririkanaga eto agithi mbuzi ndoko muhonoku. Ne wagweta ciugo icio muthuri na wagweta ciugo icio ma Ngai. Ni wakorwo hau. Ukimuteme. Ni wakorwo hau Ngai. You don't even remember you are born again. Ni ande makovituraga makwira ati na mundu ucio ngitiko muhonoku. Ati ukeareria ukauga kanua ni kahu. Nagithi mundu ucio ti pastor. Nagithi mundu ucio ti bishop. Ni weka maundu macio. Because his mind bado iko kano. Yes. Iko kano. Yes. Na tukirekereria. Yes. Mariko makigatiriri, ti bandiko mine makigatiriri. Andu acio ri betagwo the kano mind ri makoro me babes, makoro me ciana. They are babes as far as kingdom is concerned. They are babes. Na otore muciari atangihe mwana nyama. Niranyita. Mundu ucio ndafataraga irio nyomu. Nigo mandiko maigaga. Tondu irio nyomu ni cia andu aria spiritually mature. No andu aria babes mafataraga the word. Okay, they are still babes. So, Madam Paulo kigate they should yearn for milk of the word of God. Iria. Anasema tiene mago tauka nyama. Matikinya ni irikiro icio. Mekonene muno. Mekundu kuraihu muno. Mekundu kuraihu muno. Na mundu ucio utiundu ungimuteithia tiga omo subject to the ministry of the word of God. Yes. Todo the word of God
no kio kidu kiria kigihota gukugarura because it is water. Yes, it is water. Atorare kanire the moment we receive Christ hindi gitware ha nawe ni hota guteithia slowly by slowly. To salvation ni kajani okay hota kuraga mwiri uyu ni uguthianga ni guthianga no ekiwa mundu akwira ati ni umaga mwiri ni ati ni imaga mwiri ni uguo ati hindi ukigwa mundu akwira ati ni ati mwatiga mwiri wake haha twina haha agakoma ati roho wake wi kinyata ati ko hera waru ne haha ucio ni roho wa demon ucio ti roho wa Ngai. Roho wa Ngai ndaruta gairo uguo acha ati utike disconnected macio ni maheni utuke disconnected no roho wa Ngai no na kegwire andu aria kana andu aria toka horo wa spirit ndi kwira horo ucio ti andu aria maragia na thiomi acha ti andu aria mona visions acha ti andu aria marehagirwo yundo na yoto acha the spirit man, that's not the spirit man apanga kuro spirit man ko hana atia hajita the moment wabiriria gutwika we na lordship ya roho mutheru wa Ngai tino gutongoragia ati nothing you can do without the Holy Spirit ndio kindu gya kutangiruta utigidia kutangineana as long as the Holy Spirit has spoken has said no anyita he mutumia wajire athiwo ni roho wa Ngai akirwo give all those cars in your yard na nero hamwira aigwa views no wa Ngai. That's what she did, but limited from there maisha kama gisejia na today ndio muthi uyu ndari acoka thi inde kwa karo kau. This is a very good testimony. Athira ndukanithina ke mathiite handu kuhoya mathiite utora muthi wake akahunjie akineana muthi wake akuite taithi ya ngiri 60 no mathire getha Ngai ri amonekanire ati atora muthi wake akahunjie getha along the way ri ni mendaga mbeca cia kureha aruti a wira thini wa kambuni yao na macoke mone at least tufita gutwathia kambuni na mbere no thuwe na mbere mari na milioni ino imwe thini wa bengi yao account joint na kwali December na ndo mahujege Sunday na ndo mathia leave ya Christmas on Thursday no makihoya kanitha-ini ucio mathiete ri maiguire mutumia ake akigwa roho wa Ngai akimwira atiri give that 1 million here ne disruption we othire we no fago ari icio gerereke no roho Ngai akwira atiri give that 1 million here andamenya muthuru ake no kutana 60 ndakumenyete no akirigwo uari gotiri muthuru ake gukuo horo ucio atia na kyagwire if you want to know the Holy Spirit of God ereria muthuru wake ndakararirie torori muthuru wake ni mucugurikire roho already ni heto conviction hiyo koguo amuri atiri nyina angalia tondu aragerio kaingi horo ucio niguo tugwika muthuru agithie kuhunjia kiuga mutumia akaga ndio kunjirite na no nyindi okiuge mutumia ake kiugo ria roho Ngai akimwerire nona kiriro kiria mutumia ucio akihoya onaga in the spiritual akionie physical oni athuri kanitha magwirio othe makenjia kurira niwe neki kanitha ucio mandi maroka tribunal ni moganitie madrinite to harambe ginya makara thimo ka gutahwo kanitha na kiwanja na maana thirwa milioni yo imwe tu koguo mandi tha ithano maroka tribunal haria town nigetha mathima submit mugene maana yana kanitha ukio igwo na kiwanja gethi riu mutumia mena ati maroke nigetha mandikire cikemeri sirute de draft ya yandiki mari gago mundu mereka mari gatho githini athuri akanitha thogithini mundu meri mathia ta kurahe ona matete marikerio kumera thank you magitengera ngetha makinye to ndimugene mona mbeca 1 million imutumia ucio macoka muciĩ na muthuri wake mathire kororana riu ri yokiari irio twike atia no Ngai ni arona twike atia ni yui mathuru wake karogo na kaimero akate karota imero ugu akarora go kona tiro aroka Ngai karigo riu akarora nyina murio kiakamuri atiri na no ari gio kweli hado hari utheri kweli kama ndo kama ke God will do it yes no na Wednesday muthuru wake wakihuita to browse go to imero twake uguo akorire besa aid besa uteithio mapraite 10 years ago miaka 10 ile kuna true story miaka 10 thiru na merirwo aya mwe ne athie thuru imero-ini na makiro they want o marafatarania ale no account yake mekirio besa na magarantii ro besa icio ni USAID no na banchi ya bere wikirio guo
mereto magene na account ri by thaa kenda ni uko cigitio maikerio 100 million aigua million story true story 100 million muthiru tumio cia guireria gaba to thibitani kumaka yoko million imwe Wednesday yaro no roga ruta Wednesday roga timuri nguru asa Wednesday believe you me maheto 100 million ngimuria tiriri ne muteruga milioni thirikari tondu thirikari bici ya 100 million ngigira ni matia ruga miliona otimuroririe otimundu amori bici ngira ati aciuma ku gutikocha hihi fegia Central Bank yake ona ukiona niki ni USAID matikitina makia na kambuni yake ya microfinance ako hake abweta go Powdep hake abweta go beto Powdep believe you me that's how spirit of God works marihirwo 100% imagine ni ndo akohonokia haria 100% muthiru cia mutumia nona mucie wake ongethie gutiri gari nini ni magombe maviit mutumia kamuthia katia nene etagwo Chrysler eno gari no dai gitagwo atia Bartley icio nese na igire tu na meka mucie munene ngai amurie you always be top there tondu nigetha utuike ngai akwihoke nginya kwihokere thiri ciake kugo ndingi matingeta disruption no weka ono weli onene milioni eno gane ari ndungenda disruption no tondu tuyo ni ararirwo kigo-ini kia ngai na kamenya kuigua roho muno kume mwendito munini ona hika ndatigire undu ucio so this kind of man did the disruption all right na ikiatoraga carnally minded and that is where most of us to so many saved Christians they believe in Lord Jesus Christ but hawajai kubali kukua conformed by the renewal of their mind but we are still carnal and unless we are subjected to the word kiko getorere igitucenjie tora mundu anywa joy ahonoka ruga nene atiga joy view nginya kwambia kugena kinyia ke ndo maranywa na watoraga kumenyuaga mundu murora glorifyaga wabagia kumanyarara but as long as you still cano ulitharagia ndona tari undu ulirumana ndona tari undu nikyo nginya kanini nokoraga ni asha cina matiranderia no ni ahonoku ranyita mukihoya hari wona nginya mundu mutianageria ahoire areko ikini ahoire arikirite na that person yake mau ndangekwira ni mwega mundu kano ni mundu carnally minded mundu cio meciria make ni always matiri masejia nanyita utori horo ando ya the natural man yes and the carnal man yes na tori mundu maingi muno macio makana matuka matindika hende yo engi no ni wega mundu yorie tiri mbuzi where exactly are you yes are you natural man or a carnally minded man na haha ni hoturi ona hakana tu au ni hoturi ngai no tuteithirie icio ni ciugo cia bata muno yes ngwire ni ukoragwo ukienjariria na ndomenyaga icio ni ciugo cia bata muno tondu gikundi kiu ni kinene ya kano gikundi kinene muno na ni andu aria gutiri undu matoe na actually guciria Nairobi ikoragwo na kano theri ndi kano theri ya kumwiro agakwiro na toka na to Nairobi gicunji kinene kia theri ni kano they are kano still kano minded and to be carnally minded malikuwa to it is death it is death no wega riri no wega sometimes kumenyaga maundu mangi tondu kumenya maundu mangi ni matumaga mundu ohige yes uhoro ucio watariria ti muhuthu ugiciria ni undu munene muno tondu mwiroreri witu ni akumenya hari arugamite thini wa ndo aciari na mutikari no tuga hindi wiki tukoka kori uhoro wa mundu the spirit man yes ugu ngai witu amurathime muno na mwike maundu mega ni tondu wa gututhikiriria ona gutwirorera na no ngene muno ni andu aria marathi na mbere na gutuhurira thimu na aria makenaga ni ithui twina muthuri ugwitwo Patrick kana Kongoya Mswahili ni oriaga ni tondu mahinda waitu na matha ngai witu amurathime muno na no wega mundu amenye arugameire ha we kano we mundu natural na no igwa definitely mundu natural utagicenjia the end result wa jehanamu hau hatiri rogo utiramakania we hatiri rogo
Uguo hindu ĩyo tũgoka kwaria ũhoro wa Mundu spiritual. Yes. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Nĩ gũtũhe namba yaku ya thimũ. Kabisa. Nĩ no tũkene mũno. Ndakena onani ona maũndũ matwaragia rĩ. Mũndũ agĩthikĩrie tu oya ciugo igĩrĩ ithatũ rĩ. No mamũteithie na njĩra nene mũno. Very true. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0712 045 630. 630. Yes. 0712 045 630. 630. Natuika tukiranagĩria. Yes. Tukaria maũndũ maya. We are here tutwendana gũteithia mũndũ ũratwĩrorera. Nĩgetha nake athiĩ na mbere. Oguo tũrathiĩ na mbere tũgĩcenjagia nĩ kiugo kĩa Ngai. The more. In fact, the more you hear the word of God, nĩguo thiĩ na mbere ũkĩnyararaga mehia. Yes. Ũnyararaga mehia biũ. Nĩguo. Ona ũkorwo arĩ na maũndũ maya ũigua njana ya kũhũra thimũ ũkaigua njĩra ĩyo yokĩra ũkahauka. Ona nĩ ũrugwathagwo nĩ mwĩrĩ. Yes. Kwanja gũkũgimara. Ũrathwo nĩ mwĩrĩ rĩki. That's it. Ngai amũrathime. 0723 023 684 nĩyo namba ya mĩtambo ya nĩkĩo kĩigaga na Ngai witũ amũrathime. Asanteni sana.